Bruh. 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 Halo guys, welcome back to my channel lagi nih. Kali ini kakak akan memasangkan kepala badut lagi nih guys. Ada badut Mario Bros, ada badut si Ipin, ada badut Doraemon, dan ada badut sulap nih guys. Oke guys, sebelum dimulai subscribe dulu ya guys ya. Oke guys, yang pertama kakak akan memasangkan badut sulap dulu ya guys ya. Let's go. Wah, sepertinya salah guys ya. Wah, masih salah juga guys. Waduh, masih salah juga guys. Wah, ini betul nih guys. Nice. Wih, keren guys, badut sulapnya lagi joget-joget guys. Oke guys, lanjut. Kakak akan memasangkan kepala badut Doraemon nih guys. Let's go. Waduh guys, salah guys sepertinya. Oh, masih salah juga ya guys ya. Wih, ini betul guys, badut Doraemon nih guys. Wih, keren ya guys ya. Badut Doraemonnya lagi joget-joget sendiri guys di taman. Oke, lanjut guys. Kakak akan memasangkan lagi kepala badut si Ipin nih guys. Yang belum subscribe, subscribe dulu guys. Yang sudah subscribe, terima kasih ya guys ya. Wih, salah guys ya, tapi lucu. Wah, ini baru betul nih guys, badut si Ipin nih guys. Di badut si Ipinnya lagi joget-joget nih guys. Mantul. Oke guys, ini yang terakhir nih guys, badut si Mario Bros nih guys. Oke guys, langsung terpasang kepala badut Mario nya ya guys ya. Wih, keren guys, badut Mario nya lagi joget-joget, cuman beda warna doang ya guys ya. Tidak apa-apa ya guys ya. Oke guys, karena sudah semuanya terpasang, semoga kalian terhibur. Jangan lupa tungguin video-video berikutnya ya guys ya. Sampai jumpa, dadah.